Kita review lauk pluk am dah. Ti dia balongna kan aya nu nu modal ngagepluk. Ka dieu dituang ku lauk. Laukna. Tuh, lauk pluk am. Kita bakar lauk pluk am. Di palaban heula lauk pluk am. Am nih taraju tuh gede. Yang dibakar. Tuh, lauknya tidinya pluk am. Pas ngodol ngegepluk di am ku lauk ieu dah. Bakar lauk pluk am dengan ruhai dengan jadi ruhai. Mari kita bakar. Bakar lauk pluk am. Duduk, duduk. Duduk, duduk. Duduk, duduk. Wah, tutung sih. Wah. Kinu bareng banyak, arek eta, tampan bulan.
Ih, murung. Kurang udah tunggu itu. Hahaha, poek. Nah, guys. Wah, wah. Wah, wah. Panas. Apa ya? Amel. Amel. Awas. Amel. Ayaw butut. Pede ada semurung mo eta makilas. Banyak. Kali kaya bisa apa pada tanah ta. Naon? Sunu Naon? Kaso iba dia cek anak kai hurung ke. Pluk am iya. Pluk am iya. Vitaminnya gede. Vitaminnya Dagingna pungkir. Pelem. jelema modal. Lauk siap-siap. Pluk am. Jangan medak di anak. Lauk pluk am nih. Kencang. Udah yang ada daun pisang teh belum? Belum. Yang naon? Tak dipikir aja. Yang cicipin sama. Enak. Sakit banget kamu. Siun cuma Guys, Aisyah. Lengkot halau. Jadi. Jadi kita harus jengkol. Hah?